Maya pabengi, karempong sabla, kaniting banalamisa, yabe talaking kakatamong panalangin, kapasalamatan ng balayan ng Jesus, sing maya papastol, at antimurin, karempong kakatamong kapatada CWL o Catholic Women's League, Engineer and Mrs. Efren Canlas, Sita Celis, Erwin Dizon, Mr. and Mrs. Nardi Jr. Maniago, Angela Reyes, Aristotel Ramirez, Leonila Ramirez, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Dr. and Mrs. Pedro Mercado, Mrs. Lerma Dizon, Mr. and Mrs. Rick Laksamana, Mr. and Mrs. Eli Carlos, Empang Family, Mr. and Mrs. Charlie Datu, Aguinaldo and Estela Dungka, Rolando and Emily Narne, Arnold and Dioscoro Cora Luge, Alfeo and Antoinette Dungka, Nicomedes and Jocelyn Dungka, Herbert and Arcel Dungka, Elizer and Jocelyn Dungka, Mrs. Virginia Luge, Mr. and Mrs. Benjamin Singyan, Billy Ruchi Brian Boy Singyan, Jess and Agnes Sarmiento, Angie Mendiola, Jane Maun, Mr. and Mrs. Raul Gozon, Mr. and Mrs. Noel Colina, Dolly Kanda, Lourdes Escoto, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Nelson Drugstore, Elizabeth Calma, Aldre Louie and Leslie Pineda, Mr. and Mrs. Fidel Gozon, Anito Atienza, Mr. and Mrs. Antonio Borlat. Antimurin, karing kaya katamong kapatid, Legion of Mary, 1 and 2. Sister Linda Mercado, Ruby Rosa Rodriguez, Fanny Carrion, Mila Beroy, Nene Fernandez, Paulette Galang, Gloria Matic, Delia Arceo, Lina Acosta, Dominga Bondok, Jess Mercado, Pasing Baricelos, Rosalina Butchu, Isabel Cunanan, Modesta de los Santos, Marie Quizon, Mercy Pineda. Special intention, Mayor and Mrs. Eduardo Dimandatu, Miss Ria Cruz, Mr. and Mrs. Jing Labong, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, kambeda rin karelang familia, at paraking birthday ng Mark Kenneth Benedicto, complete healing ng Rene Abata, Elwin Conanan. Paraking quick recovery ng Maria C. Baluyot, Veneranda Messina, Aldi Yabot, Francisca Lampa. Yabetala naman po rin kay katamong kapatadamiyango na biye. Yulino sana kyung maligaya ng kayarian, lalong-lalo na ken 37th death anniversary ng Domiciano Peralta, Jesus Estrella. Antimurin, din kaladwaring mituki-tuki, Leonor, Noli, Edwin, Vicenta, Ernesto, Rafaela, Jericho, Alvin, Francisco, Victoria, Arturo, Senen, Emiliana, Alejandro Jr., Carlos, Ricky, Maria, Primitivo, Juanita, Segundina, Javier, Modesta, Gloria, Teotista, Lucrecia, Edita, Lita, Rosalina Butchu. Dempong kakatamong sponsors para kay Nimbeng IT, Legion of Mary 1 and 2, GSPC, Comi, at Deng St. Michael's Choir. At syutana king kapat ng Aldo, ning Misa de Aguinaldo, at kapat ng Aldo, kapat ng Domingo, ning Adviento. Anting metong a familia,
Pasibayo po, maya pabengi ka ring sabla. At yutana king kapat ng aldomi sa Ginaldo, kapat ng Domingo ng Adbiento. Anting meto nga pamilya may tipon mamaya papuri at kapasalamatin king Ginoo, makiabetan po king pamagkanta king dalit. King lagyo ng ipampor nga na, kampor ng Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ko, ang timurin. Dabi tayong pagmasusyan iting Banal na Eucharistia, king kapat ng Domingo, ning panahon na ning Adviento. Yan naman ning tamong pamagsimbang bengi. Kaniting misa, damdaman tamo, ding adwang babaeng magrasya. Dapot, pepaborendang minagus ing grasya nga iti, para king metong at metong. O ining panagkat ning Ginoo kay katamo, ing grasyang biklat tamo, para tanggapan, iba't kaya paborentang magus para karing atiwa. Batangan po ngayon maging karapat dapat si siyang talapa at panyawat talang kapatawaran ding sablatang kasalanan. Ginong Jesus, maglakad kang kayabemi kay kabaning biye, makanyan man, alos aking kaplayang kay kang pangayatsyu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Jesu Kristo, mabibiye ka karing pusumi,
makanyan man maralas eke makiwangis keka, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginong Jesus nga mong sinabi at tsukuke ni bansubuyo king impa at king tao. Makanyan man, pigpabaya king sumuyong kayabe mo. Gino pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sana king biyalananga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa, lubos mayupayang Diyos, ing misteryo ni ngalananga mo nga manumi katawan niyang tao king ke kaming yato. Inyang ing Birhen Maria, tegulaling na ing kayang biespuy king tangkamo. Yangat mo rin kaisipan mi king masapsap a kapadaligan king siwalang mi papasyag king kayang ligaya. At ibuklat mo rin kaisipan ming tanggap king espiritong misisadya ke kami para king kayang panyatang. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Mikeyas. Nga nang sasabi ning Ginoo, Ika Bethlehem Ephrata, metong ka kareng peka malating tribu ning Huda. Dapot kaya kaya mi bait para kanako ing metong amiral king Israel. Apanuyatan me ing pamilya na king metong nga pamilyang atsuna kanita pang minunang panahon. Inya, pabre na lang manabo ning Ginoo karing kasalangda, ring taong pinili na, ang gaking ibayit ne ning metong nga babayi, ing anak a lalaki. Kanita, ring makatagon karing kapatad na, kaya berong pasibayo, ring anak ning Israel. Potang datang ne, panibala na la ding kabalen na, king upaya amanibatan king Ginoo at king kamalana mismo ning Ginong Diyos. Mibiyebyelang panatag ding kayang memalen, uling tanggapan da ring taong king mabilog ayato, ing kayang dangalan at ipayiral na ing kapayapan. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. dalit apakibat. Ginoo, paintulot mong akit miya ing lupa mo, at miligtas kami. Ginoo, ipaintulot mo nga akit miyo ing lupa mo, at miligtas kami. Pakiramdaman mo kami, o pastol ning Israel, ika ing makalukluking trono, babo ning kerubin. Ipakilala mo ing kaya kang sarili, ipakit mo kaya kami ing kaya kang sikanan, mekeni at iligtas mo kengan. Ginoo, paintulot mong akit miya ing lupa mo, at miligtas kami. O Diyos sa mayupayang tutu, balikdan mo kaya sanang pasibayo, iba't banwa mong matas, lawan mo kami, meka keni, iligtas meng tenam mong ubas, iligtas me ing tanaman, akekang tenam, iting ubas at tanaman, akekang pepalabungan, at pepasikanan. Ginoo, paintulot mo nga akit miya ing lupa mo, at miligtas kami. Dapat ingatan mulat iligtas, ding taong kekang pinili, ing balayan apigkaluban mong sikanan, kanita kapilan man, enake magtaksil keka, pagkaluban mo kaming bayong biye, at puryanda kang miyabe-yabe. Ginoo, paintulot mong akit miya ing lupa mo, at miligtas kami. Pamamasa king sulat karing Hebreo. Inyong malapit ng datang ni Kristo keti king yato, ngana. Eka maburi king sakripisyo at karingayin na animal,
Dapot si jamo kumetong nga katawan. E katutula karingayin adurulukan king altar o karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Kanita nga akong sinabi, O Diyos, at syuko keni, bantupad king kaburian mo. Antimoing misulat tungkol kanako king libro na ning batas. Mumuna sinabi na, Eka maburi ni eka tutula karing sakripisyo at karingayin na animal o karingayin adurulukan babo na ning altar at karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Sinabi na iti, bistaman deting sabla, midadawon la agpangking batas. Kibat nga nang sinabi, At syuko keni, O Diyos, bantupad king kaburian mo. Inyalalako na ni Diyos ding sablang matuang sakripisyo at alilana la king sakripisyo ng Kristo. Uling ti para ng Heso Kristo ing kaburian ng Diyos. Inyay tamungan, malilinis tamo king kasalanan, king kapamilatan ning pamiyayin na king sarili ng katawan. Misan mo at para king kapilan paman. Ingamano ng Ginoo. Salamat King Diyos. Ngani po misindyan niya yung kapat ng kandila ng korona ng Adviento. Parang nga tayo pa yung mga pabalita. Datang na ka, Emmanuel, ikabos mo ne, ing bihag Israel, ageni tatangis, kening karinaning luwa, panyatang ning anak ning Diyos, lubos paninayan, tumula ka, O Israel, kekadatagya, ing Emmanuel, tumula ka, O Israel, kekadatangya ing Emmanuel. Manalangin tamo. Oy pa, nganing malapit na yung mapupusig pa maglakbemi king Adviento, sisindihan milang pasibayo ring kandila ning kapanayan, kapayapan at tula. At ngeni, sasalangyan mineman ing kandila ning lugod. Pagkala mo kay kaming tepangan midake king lugod mo, lugod para king biye at lelangan, lugod para king makasalanan at banal, lugod para king pakakalulu at mga lati. Pasalamatan da ka para karing kapanayan na babiye mo kay kami ning anak mo, para king kapayapan na yatad na, para king tula at tutugtog ning espiritu mo karing pusumi, at para king lugod, amangabos kay kami, at mituturo ke kami, king dalan, manggaman, king alananga. Amen. Parangalan tayo po yung maya pabalita.
Inginu manatili kay kayo, at keka antimorin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. May lambat, ginayak kay Maria at marapal yang minta, king meto nga balen, king kabundukan ning Judea, mintaya, king balen ng Zacarias, at dinina ning Maya Paoras, Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth, ing pamagmanano ng Maria, ginaloy ang anak king Atyana. At Elizabeth, kitmuan king banalay espiritu migsalita yang masikan, ngana. Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad ya naman inganak abibait keka. Makanano kung pengay tulira ning dalawa na ako ning ima, ning kanakong Ginoo. Uling kabutimdam ko'y kekang pamagmanano ginaloya inganak, king atyan ko, king tula. Mapalad ka. Uling paniwalan mo king balita na keka ning Ginoo, mipaltuto. Kapatading mayap ng balita ni kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap pabengi po kekongan, balam po kapilan pa, hanyang very restricted tamo. Kareng miyayaliwang protocols na ning pandemya. Hanggang yan naman, tutok yan tapa mo rin po. Metong po kareng terminong bayo-bayo kaya katamo kanita, social distancing. Ana po ning kaya katamong kapampangan na obispo at Caloocan, kaya mo rin social distancing. Because we are not distant socially, but physical. Wapi naman. Physical distancing nga tamo. Metong ya kareng kaya katamong pinraktis yan. Bangkanita, po mabilis ing hawahan kaya katamo. Atin pa po, deta pong anak, again, medyo kakita ng luluwal bagya-bagya, pati na po rin, lausan, miwala kaya katamo. Haus ko ka rin, millennials. Dahil millennials, ela naman po makaing miluluwal. Po. Anyapin po, comparing Christmas last year, karetang de nga labasan na Pasko, sana rugoy, ning Pasko ngayon medyo normal ning bagya. Aliwayang, aliwa, eware. Tutu, may kapag-focus tamo keng family last year. Medyo limitado yan, yung kaya katamong kimot, yung kaya katamong galo. Pero kutlanda na ko mo po, sanong mas muri yung Pasko? Itang last year, 2020, o itang dating Pasko? Christmas tree. Yan ay yatang kutnan ko. Saan pong mas buriyo? Dati. Tang tutu. Tan dati. Pag nakakepuke kayo last year, lockdown. Makasarata mo. Anyapin, alata mong buwisita. Kaibat, alalo naman puretang, Ninang! 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 Nga na. Naputan daratang na lang, aus yung karela. Ore na ring hold upper. Ngayon. Bakit? Kasi kailangan mamye ka karela. O kaya, Ninong, tita, na tito, nga nakakatukla kendala, nasabihan nyo, ore na, deng nangaus yung karela, wala mo, per wish you, keng biye. O nang mas buriyo kanyan. Tutua, dati, kutnanda ko ngeni, at ina kong malutong. Alapong malutong nga 20 ngening banwang iti. Ang diyang kanunging gas, mitas na. Anyapin patireng ampaw,
yo lalam ng 20. Uling nungali, mimwaya pa'y ginayanak mo keka, baluksene keka, bibukulan ka, yung 20 po ngeni, bariyane, ne po. Kaluguran kong kapatado, rin karanasan tamo. Balikan tala po, physical distancing nga na. Bala mo mawari, potang ating makanyan, mayayampat, itang apagkalub mo yung grasya mo, kareng aliwa, karening bisita, mumunta. Kaya wari, our Christmas is tang pakanan mo la, i-share mo karela yung ganang blessings mo, pating pamanyiklod, I believe, makanya naman. Potang siniklod yung kaya kang inayanak, aliwa mo itang idwang may ampaw, o kaya idwang may sobre, o idwang may regalo. Doon nano yung waring pamanyiklod talaga? Wari po yung anak, potang siniklod yung king makatwa, ng sabyaning makatwa. So, panaka ning Diyos. O kaya, bendisyonan ka ning apong Ginoo. Kasi naman ngeni, siklod ko titangan, nang siklod-siklod tutwa ko, kiss na mo. Beso-beso na mo, bawal mo naman ngeni yan. O yan, milalako, ya, pero itang nyaman at sintingan na ning pamanyiklod, inganak kadwaning bendisyon, king mas makatwa kaya. At ina ko pong ikiting matwa ya siniklod king anak. Ala, nepo, uling ing makatwa, bala mo muat na nekagrasya king Biena. Every year, akayang gugugulan, miraragdag, ing grasya kaya. Anyapin, pagkalubne, ing grasyang ibat, kay nga pong Ginoo. Mas malwalas at makabuklat, king grasya na ning Diyos. Kaluguran kong kapatid, may ngari mong kaniti tayo lawen, ing pamamisita na ning indong birhen, king pinsan ng Elizabeth. May ngaring i Maria, tadyata mo, mga 14 years old niya mo, pintalaning matwa. Wari po, imposible ning mga anak nga ra, uling, matwa ni Elizabeth. May ngari mong i Maria, alang physical distancing kaya. Lepitanet pintalane ing pinsan ng Elizabeth. Bangkanita anyawaran ing bendisyon kaya. Pero balo yu po, aliwa mo Elizabeth ing migkalub bendisyon kang Maria. Doon ay Maria man, pigkalub na ing grasya adaralana kang Elizabeth. Nang sinabi ng Elizabeth kang Maria, mapalad ka karing sablang babay at mapalad yan naman ing anak, bibait keka nga na. Pero inami na namang Elizabeth, muna nung tulay pigkalub mo ka, makanano kung pangayin tuliran iti, pati ng anak, king kanakong sepupunan. O lalawin niya yung kanako, pulundag yan. Linundag yan nga na. Linundag yan, king tula. Kaluguran kong kapatid, o hindi po itang sharing of grace. They are both open to the grace of God, and then they were able to share it with each other. O yan nga manwana ning Ginoo kay katamo. Suta pa mo rin ken tema tamo. Makabuklat tamo king grasya na ning apong Ginoo. Pero suntinggap ta ning grasya ibat king Dios, tayo sa sara. Kasi nang kay isarame kay kanya mo, ali, kalupa ng Maria, mabiyasa ta kang Maria at kang Elizabeth, pepaborendang minagos ing grasya ngayni king metong at metong. Mong kiyagisa na Kay ba't nanita, may agisa niya grasya Maria? Aliyah. May agisa niya grasya Elizabeth? Aliyah. Nang kahit tam kakatakutan tayo, inghamon na kay katamo ng Ebanghelyo, wa makabuklat tamo, king grasya ni nga pong Ginoo. Pero paboren tamong magusiti karingaliwa. Tutupo, charity begins at home, panikasabyan ini. But it does not end at home. Mo ka rin. May nga rin danom ing water pipe, gustong sebatan me, aro, mas pakya mo, at mga sira mo, ing danom. O yan, ing masira mo kay katamo. Anyapin, lawen nyo po, even in the midst of pandemic, samantalanan kining pamikatago na ini, alang physical distancing, impong parish, mag-survive ya. Bakit? O tapong mag-report kami, daramdaman nyo la online donations. Bigla la pong bibiyereng GCash, Paymaya, bank transfer,
Deni po ilang mega pabye king parokya. Kilala mila, nang kaya po talamang kilala. Nang kaya tsula abroad, ne po. Nang kaya naman bisang pakilala. O yan ang grasyang mamagos kay katamo. O yan ang tula at saya ng grasya na nga pong ginu, era sa sarilinan. Era pagkalubmo kay sarili ra. Noon ang grasya ngayon ni, it's both ways. Ne po. Para masaintindihan tayo, 2 weeks ago, bayo po yung anniversary kong silver, second mass, 8 a.m., lalakad ko ka rin. Papunta na po kayo ng harap nung no ka rin yung kaya katamong nangawas kanina, contact tracing, apa mag-fill up. Ating kung daramdaman, o pigmayubo na neman mo. Kuya ni paring matabangan. Na, kuya ni paring mataba. Kuya ni paring matabangan na. Uy, ninano neman ni nga ako, big fiesta ni paring matabang ako. At tune nga na. Anak po katulan po. Kay balako is just one kareng anak tamo kayo. Sabi ko, hello, nga, kaya po. Kay hello po, nga na, tsaka po ating talagang saya at tula kayo. Nga na rin tataka ko, hamong idol na kanyan, panay ng sasabyan, ing paring mataba nga na. Potang alas 8 na nga na, agad na kaming gulwan ni Mana, Burina, manalbe na kami. Alben minayng misa mo, makyabe na king misa king Good Shepherd. Bakit po nga ako taga-nokaring kayo? Taga-arayat kay Papu. Talaga nga ako, ba't ko Papu arayat kanya? Opo nga na, penusigan miya talaga yung anak kayo ni nga na, huling burina, akit ne ka nung magmisa, harapan, ing paring mataba. Linuklok na po kitang area nga ito. Andat bipalawe ko, akit kay anak. Talaga pong manghang-manghay. Habit kay sarili ko, lupa kayatang cartoons nga ako. At burira ka rin nga anak na po. Pero, anyang kay ba't na itape pa bless de ka ko yung anak. Biniro kay anak, sabi ko, magpari ka nga ako. Opo, buri ko kalupayo, hana. Baloy po, yung paring mataba, dagol ng dagol, men latiya. Bakit? Aliwa mo po yung aliwa mo yakong memye grasya kaya. Noon ay nga na kayo ni, was able to inspire me. Ketang kanakong silver anniversary, metong ya po ka rin tatangalan ko, sabi ko kay sarili ko, okay tapa. Atin tapang saysay, timbang kabaldugan, ing pangapari ko. Ne po. Kasi ating metong aparing sinabi kaya kami, I think it was Father Raul, sabi na, mimingat kayo nga na. Gustong inaos na kayong paring masungit mabulok nga na. Burin sabihan deng anak kayo no lalapit kaya kayo. Pero makatakot yapin naman. Gustong ako po test kita, gauge kita. Yang kanakong balamu mo giya. So lalapit la pa rin anak, ako pa mabulok. Ako pa masungit. Lalapit la pa mo rin deng anak. Buke kaming paring yang kaya kayo. Balay ka lang. Lawen nyo la rin sarili yun. Potang deng anak yan o bisang lalapit yan. Nesungit yan. Nebulok yan nga na. Amatwa na kang masungit na mabulok. So yan o lalapit kaya ka rin anak. Pero inipin the joy at daralara, grasya lang maragul kaya katamo. Anyaro ko kayong Pasko po. Bibiru ko munan din. Potang maniklod na la. Potang atsu na la. Palagi ko aliwa mo itang ayabot ming regalo mo, ayabot ming sobre mo, ayabot ming aginaldo mo, doon apagkalumesa ing grasya ning bendisyon ning apong Ginoo. At ikaman, the mere presence of your inaanak ning anak kay niya, linapit keka, grasya ng maragulita. Ing grasya ning Diyos, magigisan yan. Buklat tayong sarili tamo. Pero kay ba't tayang tinggap, papanatilyan tayang makabuklat. Bangkanita naman, magus ing grasya ngayon at pakinabang nanda ding aliwa. Amen. Talakad tapoy pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Joseph ang may payang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya aning banala Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut,
tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliang mebye, pepoy ta siya banwo makalukulok wana ni Diyos simpang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. King panyatang nakingyato i Kristo nga na o Diyos sa tsukukeni, bantupad king kaburian mo. Mananunasan ng Jesus kasya na ing panalangin taking aldoyti, banmigit yang tumula ing ketatang yato. Ngatangan pong manalangin, datang naka Ginong Jesus. Datang nako, Ginong Jesus. King meto nga malating baryo ning Hudo, mibayit ka anting pastol ding sablang bansa. Manalangin kay Keko para karing mamuntukan na ning Santa Iglesia at ding bansa. Suyuan at galangan do sana ring maluka. Ipanalangin mila Keko, Ginoo. Datang nako, Ginong Jesus. At danan mo sanang kapayapan ding mitutunggali at bansang migigera, ban pakiramdaman da yung tangis da ring anak. Uling itiya yung siwala ng Diyos. Ipanalangin mi Keko, Ginoo. Datang nako, Ginong Jesus. Mikapmuan king Espiritu, i Elizabeth, malugod neng tinggapi Maria. Manalangin kay Keko para karing indong magdalang tao, at paitungo lapengari. Ipanalangin mila Keko, Ginoo. Datang nako, Ginong Jesus. Inganak, ginaloya kintula, inyang malapit yain talapagligtas. Gustan mong magsaya kami at ding sablang komunidad, king kaniting Pasko, dalawan may kaya kambalayan. Ipanalangin mila kaya kao, Ginoo. Datang nako, Ginong Jesus. Tanggapan na sana ng Diyos yung kapasalamatan tam. Ihulino sana king kayariyan ng maligaya, ring kapatid tamong mayango na biye. Ipanalangin tala king Ginoo. Datang nako, Ginong Jesus. Ipay sadya mo king magdulap, king kaburian na king sablang dapat mi. Gustan mong sabyan mi ati kay keni kayabe mo, at hindu mo, ngenit manggaman king alananga. Amen. Ang pinapay na nagbibigay ng
Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggap la arapaning Diyos si pangmayupayang tutu. Tanggapan sa ning kinuwiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Ginoo manano na sanang iting upaya ning Espiritu ape pabanal kang Maria, inginduning kay kang anak, pabanalano reting ayin na bibili mi babo ni ting altar. Ipagkalubyo sana iti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka, antimurin, yak nayo ren pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa Dios king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisaut kaya kami anting tao ti paranitang binalak mo kanita pang minuna at biklat ne para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panayan mi itangal dopo tangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yasan itang kaligtasan na pengako na ang ngeni pananayan mi king mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makyabe king alangtok ng dang pamamye kapurian kaya kay niya ngamingan pupuri. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa retingayin, kingambon ning Espiritu mo, ban para ke kami maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lub ng tinggap ing pamaylasa, kinwaning tinape, at kabang pasalamata na kapiraso ne, at binyene karingke ang disipulos nga na tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon, para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis. At kabang pasalamatan na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuananye at minum kayo kaniti ikayungan. Huling iting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing dakal, para king kapatawaran ding kasalanan. Daptan niti, hanting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Pakiabeta po. I Kristo dintangya at datangya pa, King Birhen Maria, mi baitya, i Kristo dintangya at datangya pa, Maranatha, Amen, datang naka. Ini ang yaning gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miya keka o gidu ing tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginuing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayatu bani ganap me king lugod muna kambening ke kaming Papay Francisco, Florentino ing ke king Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatid bing me tudtud na kambening kapanayan king pangasubling me at ding sablang me ang unabye amenalig king ke kang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi pakaluluan mo kabingan. Ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambening wana Virgen Maria induning Dios. Kambenang San Jose, ingmal ng esposo. Rin wana apostoles at ding sablang santos ame matula keka king keka baning panahon. Layon puriyan dakat paligayan king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambena at keya, o Diyos ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kekaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanangga. King mitmong kapanaligan at lugod king ipa, mausta mo king panalangin at tiro na linggino. Itangan po.
Ipami at Chubanwa, misamban yang lagyu mo, datang ke kami, ingkayarian mo, mi pamintuaning loob mo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saup ning kaya kang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mi pamingwa king sablang kaligaligan. Kabang panenayan mi yung nuwa na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kaypayan, ating ligaya, manggaman king ngalanganggo. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngeni, sasabihan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at agpangking kaya kang kaburian, mayapan mo'y mikakapayapan at pamisan metong ya, ikang mabibiyet magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keko, antimurin. Bakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kongan. Kasalanan
Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan laring may yaos king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap ka, dapat yagkas may nga mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan at isadsad, hangga king biyela nangga. Amen. Ing katawan ng Kristo. Amen.
Kaya kayo pong kapatid mi nga tsukaring karelang pibale-bale, na may tanggap king komunyon, abayan niyo ko po king dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko may king sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ko. Dapat pauli na ningening penandit era kaatanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko kaya ka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ganiting sakramento tatanggapan miyang pangako ning kaligtasan. Kabang lalapit ing Paskong pangabayit, pasulungan mo kay sana, king kasalpantayanan at lugod ba napagmasusyan mi, ing panyatang ng Kristong kaya kaming talapagligtas. Aginu, manggaman, king alananga. Amen. Pagka nakapo niya, may naliwayang bagya, susunod yung paring mataba, uling misa nepong Domingo, iti, anticipated Mass. Bukas po, tang misang ganingaldo, misa yan naman po Domingo para karetang epameka simba. Pero, canceled na pamupureng regular Sunday schedule. Purina sabyan, ala pong misa alas 6, alang misa alas 8, alang misa alas 5 na ninggat panapon. Itanamo po kanyang bisang 4 a.m. Yan naming Sunday Mass. Inginu manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukang berin kaya kong familia, kilagyo ng ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone, umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya pabegi po kaya kongan. Salamat ka rin kay katamong mga sponsors. Rempong Legion of Mary 1 and 2, GSPC, COMI at CSWC.